Om Swastiastu. Ruwasa angayu bagya titiang lo putu Dian Ristianti ring rainani mangkin jagi nyobiang orti sane mamurda parikramo bulan Baso Bali di capang pelestarian budaya Bali majang generasi muda ring desa Naga Sepe. Pemirsa, penyuluh Baso Bali desa Naga Sepe Dewa Ayu Madirisna Ardiantini SPD saking lulusan Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, program studi Pendidikan Bahasa Bali, Warsa Kalitali Pitulas. Ipun dados penyuluh ngawit saking Warsa Kalitali Siangolas ngantos mangkin. Untang bulan Bahasa Bali Warsa Kalitali Patliko ring desa Naga Sepe, Jana Kerti Dharma Sadu Nuraga. Parikramo puniki kelaksana yang rahina redite tanggal 3 Februari Warsa Kalitali Patlikur sani magena ring gedung serbaguna desa Naga Sepe. Wenten makudang-kudang wimbekara sani kerincikang oleh penyuluh minekadi bahasa, sastra, lan aksara melarapan antuk bulan Bahasa Bali. Ring widang bahasa, kelaksana yang wimbekara mesatua Bali majeng ring sekolah dasar, wimbekara karaoke pop Bali majeng ring teruna-teruni, widang sastra kelaksana yang wimbekara Dharma Wacana majeng ring ibu-ibu PKK, widang aksara kelaksana yang wimbekara nyurat aksara Bali majeng ring sekolah dasar. Akeh perkarian penyuluh Bahasa Bali ring desa Naga Sepe sani dahat mawi guna ring kewentenan Bahasa Bali. Minakadi nyarengin guru ring sekolah dasar, mangda presiden ngelimbakang bahasa, sastra, lan aksara Bali. Puni kemawinan penyuluh Bahasa Bali nganggen sistem sekemelajah Bahasa Bali ring rahina Warspati. Mekudang-kudang pelatihan sani kemargiang sekadi. Masa tua Bali, nyurat aksara Bali, wenten taler outbound melajah Bahasa Bali. Punika tate cara mangda alit-alit pemekas generasi muda mangda sayan seneng melajah Bahasa Bali melarapan media pepelajahan Bahasa Bali. Makudang-kudang usaha sani kemargiang oleh penyuluh mangda keramani kayun nyarengin sahananing parikramo bulan Bahasa Bali. Minakadi ngicenen permana patra jina pembinaan majeng ring alit-alit sekolah dasar teruna-teruni nyantos ibu-ibu PKK. Sahananing parikramo bulan Bahasa Bali ring desa Naga Sepe kemargiang manut saking peraturan Gubernur Bali Warsa Kali Prekutus Mawasan. Mangda bahasa Bali aja menjalaran antuk parikramo bulan Bahasa Bali. Sani kelaksana yang sasi Februari keabdian mangda suang-suang sekolah lan Banjar ngelaksana yang bulan Bahasa Bali sejeroning usaha pelestarian budaya Bali. Melarapan antuk orti puniki, dumugi para jana ring jagat Bali presiden nginutin lan sareng-sareng ngelestariang budaya Bali. Maka wasananing atur puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, 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 Om.